umurinzi nyuma yo kumenya icyo arinze urukuta ahagazeho ashinzwe iki? Iyi teme yavuzweho kenshi, reka mvugeho tune gusa kuko barayivuze. Icya mbere, umurinzi ucandike kandi turagikora. Hashobora kuba mu buzima bw'abarinzi inkike z'i Yeriko cyangwa inkike z'i Yerusalemu. Umuntu ashobora kuba umurinzi ariko arinzi inkike z'i Yeriko. Halo, inkike z'i Yeriko ni inkike zigomba gusenywa. Ngo Nehemiya igice cya 4 umurongo wa 4 ndagera ku murongo wa 6. Biravuze ngo hanyuma Yuda aravuga ati abikorezi bacitse intege kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkike. Abanzi bacu baravuga bati ntibazamenya, ntibazitegereza kugeza aho tuzabatungurira tukabica, tukabuza umurimo gukorwa. Kandi abayuda bari baturanye n'abanzi bacu bavaga mu misozi hose bakajya batuburira, ndetse batuburiye ibihe 10 ngo tugaruke aho bari. Dukomereze tunasoza mu gusoma kwacu muri cya gice cya Yesaya 62 umurongo wa 6 kugera ku wa 7. Biravuze ngo Yesu, yewe Yerusalemu, shize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutsa Uwiteka ntimugatuze kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza i Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Mwakire ijambo ry'Imana. Ubundi niba hari ikintu nari kuvuga kandi mpereyeho no gushima ku buryo iki giterane cyateguwe. Iki giterane cyateguwe neza, igiterane kirimo gahunda, igiterane kirimo inyigisho, igiterane kirimo Imana. Mu biterane byiza twakiriye muri iyi nzu, iki ngiki kirimo. Mu nyemere dukomere Imana amashi. Nashimye cyane inyigisho, nashimye cyane ubwitabire, nashimye cyane abayobozi ba gahunda n'uburyo babikoze hano. Kandi koko habaye naho twacaha cyangwa twavuga, buriya ntibishoboka yuko umunezero ungana gutya twawukumira. So ko umuntu yakwishima, ko umuntu yakwaka ijambo, ko umuntu yabigerageza, birumvikana mu mitima hari imbamutima kandi nishe kandi ni ngombwa. Icyo ngisiza aho ngaho vuga ngo nubundi icyo muzadusaba dutegura ikindi cyaba gitegurirwamo hano cyangwa ahandi, ariko murabona yuko hano deja capacity yacu yo kucakira yabaye ntoya kandi ntituragira amahirwe yo kwagura, kubera yuko kwagura inyubako birasa yuko twagura n'ubutaka. Ariko aho Imana igejeje ikora turashima, kandi aho tuzagukira nk'iki giterane bibaye tugikoreye ahandi hagutse kuruta ahangaha, you have our support mu buryo bwose. Rero biragoye kugira ngo mfate umwanya mvuge inyigisho nyuma y'abigisha twagize. Harabo numvise nka 2 barimo ba Pastor Muyoboke, harimo ba Pastor Vedaste, abakozi b'Imana twubaha, hariho ba Rutayisire banyuza aha, hariho ba Ruhimza. Bari abantu bose bavuga kuri iri jambo rimwe, kugira rero ngo umuntu abone irindi jambo avuga ryongera tibyoroshe. Ariko nanone umwuka utanga afite uburyo abigenza, agaha umuntu icyo avuga cyuzuza ibyo abandi bavuze. Niba hari ikintu nakunze ni teme y'iki giterane, abarinzi ku nkike. Impamvu nayikunze nuko maze iminsi mpura na y'ahantu, ariko ndibuka ahantu nakoze igiterane ngira ngo Muyoboke twari kumwe, yakizaga amava Kamembe, cyakorwa n'abamama batuye Bukavu, ngira ngo barama base paka, ariko nandi makominote yose bakorana baza kuyitabira. Niyo teme bari bampaye kuvugaho minsi nkine, ngira ngo
buri munsi uko nayivugagaho numvaga imbere ishasha. Noneho igitangaje nibyo nateguye ico gihe, ibyo nashoboye kubona nta na kimwe numvise navuga, kubera yuko ibyavuzwe hano byabaye bisha. Kandi Imana yacu niko imeze, ihora ibasha buri munsi nisha, ivuga amakuru masha, igira amagambo masha, igira ubutumwa bwa buri munsi. Ndavuga gusa utuntu dutatu ndatwanonsa. Habaye hari umuntu ufite Bibiliya uzi gusoma, baraza kumuha mikrofone, hari igihe nshobora kumukenera. Cyambere mvugaho, urumva twavuze ku barinzi, twavuze ku masengesho, twavuze nizo ntashoboye kuba hano, hari izo nashoboye gukurikira. Biragoye kugira ngo nsubire muri ibyo bintu. Je nahawe kuvuga ku kintu barinda. Ndavuga ku kintu barinda. Cya kabiri, mvuge ku murimo w'abarinzi mu magambo ane. Icya gatatu, mvuge ku banzi b'umurinzi. Mvuge batatu gusa, ndabashoje. Ubwo mbahaye outline kugira ngo uwandika n'uwumva hari ico yasigarana bimworohere. Bundi nakunze version y'igifaransa n'icongereza zuriya murongo zitangirana inkuta. Iyo tuvuze inkike ni ikinyarwanda kijimije. Abantu benshi uvuze inkike ntibahita bumva ko ari inkuta, kuko nditumenyereye kuzita inkuta. Nibutse hari umuntu wankoreye analize, numva arambwiye kabisa. Arambwira ngo internet yimubona yatangiye gukoreshwa mu 1973. Ikoreshwa n'abasirikare b'abanyamerika. Ibanza gukora iwabo, barayitesta muri 1983, batangira kuyagura, itangira gukora na CIA yose, iza gusohoka hanze ngira ngo muri 1993 nibwo bayihaye abandi, nibwo twese twayimenye. Noneho harambaza ngo se niba baramaze imyaka hafi 20 iyo technology bayifite batarayiduheza, ngo se uyu munsi bageze hehe? Nibiki bafite bataratubwira? Impamvu mbabwiye iryo jambo nuko mu minsi ishize, mu kwezi kwa karindwi no mu kwa gatandatu, haraho nagiye ndi kumwe n'umwe mu bana bacu tujya Washington. Tuwageze, umuntu w'inshuti yanje arambwira ngo arashaka kuntembereza, ngo agiye kunjana muri Israel. Namwe nese uranjana muri Israel ni muri Amerika? Arambwira ni rwose ndakwereka uko bigenda, ndakujyana muri musée ya Bibiliya cyangwa Bible Museum, aho basura gusa Bibiliya. Tugenda nzi ngo nukwinjira muri kurya tujya tugenda mu rwibutso hari ukazenguruka bakakwereka. Maze kugerayo ndatangara, batujyana mu kumba kojemo abantu nka 15 cyangwa 20. Twarimo jewe n'umukobwa umwe wacu n'uwo mupasiteri n'umugore wiwe n'abandi baturiste nk'abangahe. Twahuriye aho ngaho tutazi. Tumaze kugera muri ako kumba, baratubwira ngo muzirike imikandara cyane. Tuzirika imikandara nk'abagiye mu ndege. Ababizi indege igiye guhaguruka, muza muzirika imikandara mukayifunga. Baravuga ngo murebe neza ko ifunze. Tubona nyine ko ifunze. Bakinga ko kumba, kabanza kuzamo umwijima. Ndavuga nti tugeze Imana yaje. Bamaze kugakinga, ariko abantu bafite ubwenge. Ikintu cya mbere numvise ko indege isuma. Urumva ndi mu nzu, indege irasuma. Imaze gusuma numva barayakije, temperature muri ico cyumba ihita ihinduka, haza ubukonje. Noneho igitangaje, haza ibintu bijojo bimeze nk'amazi. Nareba ku ruhande kabona imvura kiragwa iruhande rwacu. Ndi mu cyumba. Baravuga ngo mbere yuko tuja muri Israel tubanze dutambagire Washington, ngo tubabwira amateka ya Bibiliya muri iki gihugu cya Amerika. Tujya ahantu ibikwa
muri sena yabo tujya ahantu bafite mize zabo zindi za Bibiliya muri kiriya gihugu, nkabona turagiye nko mu ndege. Ukumbaye mbabwira ni ukuri, uwo mpasiteri twa Mutangana Emmanuel ni umunyarwanda. Tukagenda indege igakora turbulence nzumva, kandi twicaye muri sale aho twinjiriye niho tukiri. Irazenguruka ikatubwira ngo tugiye kwinjira muri Maison Blanche, ngo tuje kureba igitabo perezida w'Abanyamerika witwa George Washington niwe wabaje, ngo aho yatangiye avuga kuri Bibiliya. Tukabona indege irazengurutse, ukagenda ukabona winjiyemo. Abajya babona video game nika kwa kundi meze, mukabona mwinjiyemo, bakakwereka igitabo, bakakwereka sinya, mukavayo bakubwira Roosevelt ibyo yayivuzeho. Turazenguruka, nyuma natubwira ngo tuje muri Israel. Noneho twamba tumanuka, mbona ko tugiye tubanza kunyura muri buriya butayu bwose mwe mwanyuze yabagezeyo. Ngize gutya mbona turinjiye, tugera no kuri rwa rukuta. Nico cyase kubabwira, baratubwira ngo izi nguta izi ni inkike Nehemiya yubakaga. Oh haleluya! Izi ni inkike Nehemiya yubakaga. Aba ni abarinzi, bakakwereka abarinzi. Ndetse ikintu cyanderaga ubwoba, mwabonaga mugiye kubigonga, kuko bumvaga turi mu ndege ugiye kubigonga. Turazenguruka turatambagira, numva nongeye kwiga Isiraheli n'amateka yayo. Baratubwira ngo ibyo bintu badukoresheje ngo kugira ngo umuntu amenye ayo mateka, ngo agomba kuba asuye Isiraheli inshuro nibura 15, kubera kapasite bafite yo kukwereka ibintu byose, bazuminga bakugezayo, bakubwira, baguha amakuru. Nko minota 30 twari tuvuyeyo. Navuze inkike, ndashaka kuvuga inkike. Bibiliya y'igifaransa iravuga ngo sur tes murs, ku nkuta zawe. Bibiliya y'icyongereza ikavuga ngo on your walls Jerusalem I've put watchmen. Ku nkuta, reka mvuga iki kintu, niziye nkuta turinze. Nivuga aya magambo, niba hari abantu bakunda abayumbe ni twebwe, niba hari abantu bashikiye ni twebwe. Noneho ndi mu bantu bakurikiranye ikibazo cyavuga cy'amacakubiri, sanga kidahari. Rero ningira icyo mvuga, ntimuvuga ngo karabwira abayumbe, simbaye mbabwira, kuko abayumbe nta bantu barigira, nta bantu baryandikishije muri RDB bagira uburenganzira bwonyine exclusive n'izina ryacu twese. Kandi nivuga abayumbe, mubanze mumve yuko tubakunda. Umurimo abayumbe bakoze mu bana bacu tusimbu. Ufite umwana utari umuyumbe arifuza ko aba umuyumbe. Bisubiremo, ufite umwana utari umubanyamasengesho yarahombesheje, ajya avuga ngo ico arabaherutse kumbwira ngo barashaka kujya bohereza abana babo ngo tukabakora kampu hano, bakabana n'abandi, bakabatoza kugendana n'Imana, bakabatoza gusenga Imana, bakabatoza ibituwa bino tunenga. Baravyifuza, ariko ntibitubuza kugira bimwe twovuga ngo tubigorore. Tuzamura Imana yacu ibiganza, dukomere Imana yacu amashyi menshi. Niziye nkuta muri Isiraheli, mu muco wabo kuva kera, iyo hari ubukwe, hari umuhango baza bakora, bawita kupa mu gihe burayo. Kupa ni igihe umugeni n'umukwe baba bahagaze muri ka kantu bita kanopi. Murabona kanopi, ka gatente gatoya umugeni n'umukwe babamo. Iyo kabayemo benshi hazamo na pare na marene. Muri kariya kaga kanopi bita kupa iwabo, bajya bakoramo ibintu bibiri. Bajya baza ngo bakabanza bakavuga imihango yabo yose. Bajya kwisoza icya kabiri, ngo umugeni akaza, ngo akazunguruka umugabo wiwe inshuro 7 muri ka kantu 7. Bavuga ko bifite ibisobanuro bibiri bihabanye. Reka mvuga icya mbere.
ngo abahaye akora umuhango uvuga ngo karakuraho inkuta zari zibatandukanyije muri wa mugani w'inkuta z'Yeriko. Bivuga ngo yazengurutse umugabo wiwe kugira ngo inkuta zari zibatandukanyije, ibyumba by'umutima bitarafunguka, ibyo ataramubwira, bazagira umubano mwiza kubera yuko hari Yeriko yaguye. Nkunda abantu bagira umuco uvuga ijambo ry'Imana. Dukomere Imana yacu amashi. Igisobanuro cya kabiri baravuga ngo bishoboke yuko atari ikibazo cya Yeriko n'inkuta zayo, ngo ahubwo ngo nukwaturaho umugabo wiwe umugisha w'ubusabane wo kubana nawe, ngo ababikoze kuriya ngo azitira ibintu byose zozatera umubano wiwe n'umugabo wiwe. Ibintu byose, intambara zose, ibibazo byose zotuma umugabo wiwe atamwumva nk'umugore batabana neza, ngo abasa nkaho abizitiriye. Mfite ibisobanuro. Hashobora kuba mu buzima bw'abarinzi inkike z'Yeriko cyangwa inkike z'i Yerusalemu. Umuntu ashobora kuba umurinzi ariko arinzi inkike z'i Yeriko. Halo? Inkike z'i Yeriko ni inkike zigomba gusenywa. Inkike z'i Yeriko ni inkike zitagomba kurindwa. Inkike z'i Yeriko ntitugomba kuzihagararaho. Ariko inkike z'i Yerusalemu ni inkike tugomba kurinda, ni inkike tugomba kubakira. Ni dukomere Imana yacu amashi. Ni izihe nkike turinze? Aho umuntu ntiyaba arinze inkike z'i Yeriko zagombaga gusenywa. Iyo Imana yamaga abahanuzi iziba mesaje, yamaga Yeremiya cya 9 yaramubwiye ngo ngushiriyeho ibintu bine. Icya gatanu nico gitandukanye n'ibyo bine. Icya mbere ngo ngushiriyeho kurandura, icya kabiri gusenya, icya gatatu kurimbura, icya kane kubika. Root out, pull down, destroy and throw down. Ibyo bintu bine nibyo ngushiriyeho. Nyuma aramubwira ngo noneho ngushiriyeho no kubaka. Bivuga ngo Imana yari imibwira Yeremiya ngo hari inkike ugomba gusenya, hari ibintu bigomba kurimburwa, hari ibintu ugomba gukuraho. Ntiwo kubaka inzu nziza utarakora fondasiyo ngo ugire ibyo usenya. Barinzi beza, bayumbe dukunda, hari ibintu tugomba gusenya mu buzima bwacu. Izo nkuta zigomba gusenya kavuge nka zingahe? Iya mbere ni amabifu hagati y'abarinzi. Rimwe na rimwe ari mu kuza agasesera akaja kuri social media. Uzi ko hari abantu bari kubona abantu ku mafishe bakaduhamagara, kandi haracyari amabifu, haracyari n'uzo gukliyaringa. Ego utwo ni utuntu dutoya ariko twangiriza imihanda yacu, twatumye imihanda inyerera. Imihanda yivuga butumwa iranyerera kubera amabifu. Mwari mwicara mu Rwanda ngo mukurikira amatele, buri muntu wese yagize cyane, buri muntu wese yabaye televiziyo, mureba abashumba bajya kuri televiziyo, gahunda ni ukuvuga bagenzi babo, gahunda ni ugutukana, gahunda bivuga ngo niziye nkike turinze, niziye nkike twubakiye, niziye nkike duhagazeho. Bene abo bantu iyo bashwanye nta ubahuza kuko baragendanye, barakundanye, ni inshuti. Nubona bageze muri social media ko baraterana amagambo, mutabare,
barinzi inkike batagombaga kurinda, barinzi inkike bagomba gusenya. Hari inkike zigomba gusenyuka, hari inkike tugomba guhagarara. Niba tugomba kurinda inkike, tumenye izo turinze. Iz'amacakubiri, nigeze kujya ahantu muri kapitali imwe muri ibihugu duturanye, ndabizi ko n'abandi bahagiye, barambwira ngo twe nta mupasiteri twokwakira, kandi abimbwiraga bari abana beza pe, kubera yuko twagiye dusurwa n'abanyamasengesho benshi, uje agatukuyu, uje akavuguyu, buri muntu akazana umunyamasengesho wo gutuka bagenzi be. N'ubu uwo muhana uratugoye. Nigeze kuganira n'umushumba umwe batumiye, mushumba nubaha, arambwira ngo we bikimeze kuriya ntazongera kuhagera na rimwe, kubera yuko inkike barinze sizo bagombaga kurinda, nizo bagombaga gusenya. Mvuga iki? Byabayeho mu Bakorinto, umwe akavuga ngo ndi uwa Pawulo, undi akavuga ngo ndi uwande wa Apolo, undi akavuga ngo ndi uwa Kefa. Abantu bakubitana imitwe, umwe kandi Pawulo na Kefa na Apolo uwabahamagaye n'umwe, umwami bakorera n'umwe, ariko kubera yuko abantu bimise inkike zagomba gusenyuka bazihagararamo. Ariko habuze iki ngo ikiyumbe cyose kigira umuyobozi umwe? Tizabateye isoni kubona timu ya Gisenyi ingana kuri. Kuki mujya mutubwira amakuru y'uruhande rumwe? Murabona izi mbaraga na ziriya zihuye, ibintu zakorerwa muri uriya mujyi. Pasa muyobo ndabivuga niko aba bantu bose turashaka bariya abana bacu bamenye Imana, bavuga Imana imwe, bavuga ubwami bumwe, bavuga umwami umwe, uwabatiriye n'umwe, uwabaguze amaraso n'umwe. Ntabwo ari Pawulo, ntabwo ari Apolo, ntabwo ari Sefa, buri muntu wese ni umukozi. Data, haleluya! Mwantumiye mfite gahunda ngize umwenda ariko nzaza. Inkuta za manipulation, ibitangaza bitari byo biracahari, kandi tuvuga ikintu nituzajya tuvuga ibintu bibi nta kujeneraliza, ntituzajeneralize na rimwe, ariko ikibi tukidomeho. Dufite abantu bakeya babihije ibintu umwe babiri, kandi turabazi n'abajama bacu, dusangira ikaho bagenda n'ibintu, yagera ahantu ngo n'Imana ivuze akabishyiraho ngaho. Turabafite kandi baradutukirwa, natwe turatukwa kubera bo. Hari umuntu ugeze amamagara mwana, ariko ubundi umushumba nkawe wakira bariya abantu gute? Ndamubwira ngo bariya ni abakozi b'Imana, niba hari gito muri bo reka dufatanye tubasengere. Hari umurimo ukomeye bahaye bakora, nabo uwo muntu nawe arabagoye. Muzi yuko tujya tugorwa twera uri twenyine, uko nyine wa muntu ugenda ahanura ibinyoma, ajana ibiheko, agoye abantu benshi, nawe arigoye, nawe aragowe. Aragowe. Abantu rero kubera kutamenya imitungo y'abashizeho, bajya batanga amafaranga yo kwicungura, bagatanga yo gusengerwa ku musozi, bagatanga. Nuko abantu babayeho babaremye mu ubwoba. Ariko Imana ishimwe, haracyari 7,000 bitarapfukamira
dukomere Imana yacu amashyi. Haracyari birindwi bitarapfukamira Bayali. Icyumweru dufite inyigisho ku mpano z'umwuka tuzatangira ejo na Pastor Sakindi. Ibintu byinshi bizaza muri buriya buryo. Reka mvuge ibyo tugomba kurinda, iyo point iveho. Mu bintu tugomba kurinda, Timotheo wa mbere hari ufite mikrofone asomere igice cya 4:16. Inyigisho nzima. Ufite Bibiliya? Ego. Timotheo wa mbere igice cya 4:16. Izo ni inguta tugomba kurinda. Ego. Timotheo wa mbere 4:16. 4:16. Bibiliya iravuga ngo Timotheo wa mbere igice cya 4:16, wirinde ku bwawe no ku nyigisho wigisha uzikomeze kuko nugira utyo nubigenza gutyo uzikizanya n'abakumva. Mu barinzi hije inyigisho zitari zo. Hari wavuze neza mu Kinyarwanda avuga ngo irondo ryajemo abajura. Yivaze na hari umuntu wampamagaye turaganira nari n'ubushinyigisho yanyujijeho, arambwira ngo azayicuza amasengesho yasenze, ngo azayicuza iminsi yiyirije, ngo azayicuza iminsi yagiye kubwira umuntu ngo namubabarire. Nukuri ndi ku gatuti k'Imana turaganira, igitangaje yazambaza mfite igiterane ngo akizemo, simvuze igihugu. Ndamubwira ngo se uje kugikora mike. Inyigisho zibwira abantu ngo ubuzima buroroshe, mworoshye ibintu, nta myitwarire, nta gusenga, nta kwinginga, tudamarare, dukora ibyo ngibyo. N'inyigisho zijana abantu Sodomu. None igitangaje, yabaye nk'umuterankunga w'abayumbe kubera hatuye, tukabona ko ari umuntu mwiza, mureka amafaranga ariho amaraso. Ego. Abo baterankunga b'ibiterane byacu batameze neza tubareke. Mwebwe muzi ijambo rizima, mushigikira abantu, dukora umurimo w'Imana, kuko bene abo bantu ni irondo ryivanzemo. Inyigisho nzima, inyigisho zivuga agakiza, inyigisho zivuga gucungurwa, inyigisho zivuga Kristo, inyigisho zivuga umusaraba, inyigisho zivuga umuzuko, nizo nyigisho nzima tuzirinde. Aba bayumbe mubona bakuze, uziko tujya twishima. Higeze kuba evenema muri Isiraheli, Salomo yubaka urusengero, amaze kubaka urusengero ruruzura rumeze neza, abantu batoya barishima baraselebra, abasaza barebye bararira. Bamwe bagaselebra kuko rwuzuye, abasaza bakababazwa nuko batamenye urwa mbere. Hari abantu baselebra kubera abasore bahagurutse muri iyi minsi, ariko batazi abayumbe bake barizwa n'ibyo babona. Si bose, nongere mbivuge, barizwa n'inyigisho. Ariko izi nyigisho icyatumye zikomeza tukagera none, tukaba abantu batandukanye n'abandi, tukaba abantu bamenye Imana, nuko twahawe inyigisho zima. Umunsi mwakuyeho urwo rufatiro, niyagira uza n'undi rufatiro, iyo ni antikristo. Izo nyigisho zibwira abantu ngo bakore ibyaha, ubumwe
Zaburi 133 ni inkingi tugomba gushigikira. Biravuga ngo erere ngo dore ngo uburyo ari byiza ngo abavandimwe babanye bahuje. Ko murabona ubumwe ukunda ari bwiza ba? Ko murabona ubumwe bw'abayumbe? Dukomere Imana yacu amashi. Hari ikintu gisa ko kubona amatorero angana utyaje kubashigikira. Nikiye mwotanga kugira ngo aba bantu bose baze kubumva. Bafite gahunda zabo bahagaritse. Nuko dukeneranye twese. Nta torero na rimwe litafashijwe n'abayumbe. Nta torero na rimwe litabakeneye. Yego. Muri amaboko y'itorero, muri amaboko yivuga butumwa. Ariko iyo dukorera mu bumwe, iyo hatari ubumwe muducamo. Abaefeso igice cya 4:3 turavuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Ikiyumbe kibamo ubumwe gitanga amahoro, kirishimirwa, buri muntu wese yumva yabakira. Nta torero ribikanga. Inkuta z'urukundo. Abakolosayi 3:14 aravuga ngo ibigeretse kuri ibyo byose ngo mwambare urukundo kuko ari urwo murunga wo gutungana rwose. Urwo ni urukuta tugomba gushigikira tukarwubaka. Mvuye kuri cya kibazo cya mbere ngiye kuca kabiri. Umurinzi nyuma yo kumenya icyo arinze urukuta ahagazeho ashinzwe iki? Iyi teme yavuzweho kenshi, reka mvugeho tune gusa kuko barayivuze. Icya mbere, umurinzi ucandike kandi turagikoraho, yibutsa Imana amasezerano atarasohora. Reka bibasobanurire. Ni naco cagice twasomye 62:6 kugera kwa 7 na Daniel igice cya 9:1 kugera kwa 3. Ubundi uyu murinzi hano role afite ameze nk'umusekreteri w'umubosi. Abantu bagira abasekreteri azaja muri agenda yawe akareba appointment watanze, akavuga ngo uyu munsi wavuze kuzakira runaka, uyu munsi wavuze kuzakora ibi ngibi, aba wabasezeranyije ibi ngibi, hanyuma sohoza. Nico umurinzi akora muri iyi role. Azaja mu biro by'Imana akavuga ngo Mana wavuze ibi nibi. Nakuze inyigisho ya Rutayisire aravuga ngo Imana yigeze kubabwira ibintu 4. Avuga ko icya mbere yakibonye, ni cya kabiri, ni cya gatatu, icya kane atarabona ari ubuvuzi. Kambaza abantu bari muri Kongo, na yaye masezerano mufite atarasohora. Abantu bavuye muri Kenya, na yahe atarasohora. Abantu bavuye Tanzania, na yahe umurinzi rero ashinzwe kwibutsa Imana. Yemwe abibutsa Uwiteka timutuze. Arimo arabwira Imana ngo Mana ku rutonde wavuze ibi nibi, wavuze iki niki, watubwiye ibi ngibi, turacyategereje, turacyasenga, tituravayo, hari ibigomba gukorwa. Kugeza igihe Yerusalemu izahindukira. Yerusalemu yiwanyu yabaye ishimwe. Niba itarabaye ishimwe, urimo urabikora iki nk'umurinzi? Cya kabiri bakora, yingingira, yitwarira abandi imbere y'umucamanza utabera. Yesaya 59 hansomere umurongo wa 15 umurongo wa 16. Yesaya 59 kuva kuri 15 kugera kuri 16. Yingingira, yitwarira abandi imbere y'umucamanza. Umwinginzi buriya ni umwavoka. Akora umurimo Yesu azakora, akora umurimo umwuka azakora, ngo azatwingingira. Soma. Bibiliya iravuga ngo nukuri koko ukuri kurabuze. Yego. Uretse ibibi abumunyage. Yego. Uwiteka yarabibonye. Yego. Ararakara kuko nta manza zibera zihari. Uwiteka yarabibonye ararakara.
ararakara kuko nta manza zitabera zihari. Ego. Kandi abona nta muntu uhari. Vala naho nashakaga. Barinzi b'inkike. Titumere nko mu gihe cya Yesaya. Aho Yesaya yarebye abona Imana yabuze umuntu n'umwe kandi urutonde ruhari. Uziko hari abantu barimo barimbuka babuze ababingingira. Abinginzi benshi bihugiyeho. Sinzi niba mujya ku misozi y'amasengesho. Inshuro zose nagiye ku misozi y'amasengesho sinasanze umwinginzi, nasanze abashonje. Ikahasi. Ni imodoka yanje, ni inzu yanje, ni ubukwe bwanje, ni imyenda yanje. Dukeneye abinginzi bingingira ibihugu, bingingira abantu, bitwarira abantu. Igihe ugisengera gahunda zawe uri mutoya. Abayumbe nyabo tibasengera turiya muri mu gusengera. Abayumbe nyabo bajya mwihuduma z'ibihugu, bajya mwihuduma z'amahanga, bajya mwihuduma z'ibihe turimo. Baravuga ngo murinzi we tubwire ibihe bimeze gute, kuko Paulo yabwiye Timotheo inzandiko za gishumba, aramubwira ngo ibihe za nyuma bizaba ari ibihe birusha. Niba turi mu bihe birusha rero, abingizi na abingizi nyine sabihugiyeho. Muzehe yaratubwiye ngo ikizakubwira yuko kwa runaka basenze ngo uzamenye ko babyuse saa 9. Muri babyuka saa 9 kuva barasenze ngo uzamenye ko barwaje umwana. Hari abantu baza basenga ari uko barwaje umwana. Bahamagara umuyumba ari uko barwaje umwana. Bahamagara umuyumba ari uko umwana yatsinzwe. Ni ngombwa ngo tuba abanyamasengesho bahoraho, duhagarare ku nkike. Yerusalemu kuzira nkike dore nuko bari bameze. Bivuga ngo barakanuye, bari maso, baringinga, ntibatuza. Niko abasirikare b'ibihugu zacu bameze. Impamvu twicaye muri izo tugatuza, hari abantu bakanuye. Hari abantu iyo uhuye nabo mu gitondo uzusanga ijisho ryaratukuye. Niyo mpamvu military police kibaho ntibyayigoraga gufata umusirikare, bareberaga ku jisho. Hari igihe baguhagarikaga kera ntimubizi, military police murayizi se 97-8 umusore wese yaragenze yabaga ari umudeserteur. Warahanyura bakakureba barebe ishobora kuvuga ngo we tamukuru umusivili uzusinzira. None tugira abarinzi, tugira abayumbe baza bagona bakasama. Igihe cyo gusirimba bakaza bamara bagasinzira, igihe cy'ijambo bakaryama. Ariko Imana ishimwe ko atari bose. Dukomere Imana yacu amashi. Cyaga tatashinzwe bubaka igikuta mu masengesho kibuza umwanzi kugera kubo asengera. Mutwarimbaga ngo ni nani aliye tayari akasimame kando la shimo la maangamizi. Ego. Nizo umwingizi agazahanda abantu bagiye kurimbukira. Oh haleluya. Arazitira, ajya kingira, ajya avuga ngo ibi bije ntibigere ku muryango wanje, ntibigere ku gihugu canje. Ubu dufite abantu bahanura gusa biracitse. Mujya mumva kuri YouTube intambara igiye kuba, abantu amatora azaba, ibi kanwa we ako nakanwa kamadayimoni. Nta mwingizi uzuvuga gutyo, nta munyamasengesho uzuvuga gutyo. Iyo Imana yerekanye ibintu iba yabikuyeho. Ibi bizerekanye kugira ngo tubisengere, tuzingingire. Oh haleluya. Nico now wowe ni intambara gusa ni murapfuye gusa mwahera. Biravuga ngo nimubwira abantu banje ibyururutse imitima, nimubahumurize. Oh haleluya. Nimubahumurize bayumbe beza, nimuhumurize abantu, mubabwire ko dufite Imana itabara bayo. Iyo dusenzira twumva, nimubahumurize. Haleluya. Pana gukanga abantu.
abantu bahindutse abateroriste pana gukanga abantu muhumuriza abantu mubwire ngo mutuze Imana yumva gusenga Imana yumva amasengesho Imana irahari Imana iraturize ahagarara mu cyuho il se tient à la brèche icyuho hagati y'Imana n'abayirakaje hari abantu barakaje Imana baracyayirakaza umunyamasengesho azayitambika hagati niba usigaye cya Mose abanyisere bigeze kurakaza Imana Mose araza yitambika muyoboke yabivuzeho yamayitambika aravuga ngo ndabizi ko bakurakaje namaze kugenda ku musozi baje mu bigirwamana kiriya kimasa cy'izahabu ni ibigirwamana kandi Aroni yarahari n'abandi bose babibonye ariko Mana tiwobica mpari urabanza unyike kugira ngo bagereho Imana iramubwira ngo kumpagaritse sinkibikoze Mose yahagaze mu cyuho turashaka abantu bahagarara mu cyuho ubundi abayumbe ba none ndacyavuga babandi batari beza munyumve neza iyo umuntu ari mu byaha baza baje kumusengera ngo ayo kumwica yego ngo n'umunebwe ngo aratunaniye ngo mugende mumurira umumanukire mukinjira amasengesho yo kumanuraho umuntu umuriro hari igihe tubageramo tukumva ubwoba kuko biriya si biblique biravuga ngo ukunde umwanzi wawe umusabire neza bira ndivuga ngo urabona ngo aratugoye ngo acumbagire ukuvuga ngo acumbagire oya iryo si ishengesho ry'abana b'Imana abana b'Imana bajyavuga ngo Mana ntarakumenya umwiyereka kumenye amenye imbabazi zawe amenye urukundo rwawe amenye uburiwe ahure nawe ahinduke musengera abarozi bahinduke musengera abacuraguzi bahinduke musengera abanzi banyu bahinduke timubohereze ikuzimu ijuru niriki ariko Yesu uje gutegura ibyicaro mwebwe mukohereza kwa Satani ntimuza mutekereza facture Yesu yishuye yagiye gutegura ibyicaro amaze imyaka irenga 2000 yategura kwakira umugeni wiwe uwo yapfiri mwebwe mukohereza ikuzimu ba ahagarara mu cyuho dukeneye abantu bahagarara mu cyuho dukeneye abantu bibutse Imana bavuga ngo imbabazi zawe haracari imbabazi nuzajya gusenga ujye ubwira Mana ndabizi yuko bene wacu bananiranye ariko imbabazi zawe mujya mwibuka Aburahamu yinginga wazuga akavuga ndize ugeze kuri bangahe Mana Imana ikamubwira ndi mbwira umubare kugeza igeze ku 10 Imana ikamubwira ngo 10 niriboneka ntaco nzakora muza abantu b'Aburahamu yazayingingira barimo abantu bamugiriye nabi yigeze abana neza arse na Loti timuzi ko batandukanye ariko aramwingingira avuga ndi Loti agomba kubaho umuryango ugomba kurokoka mu yandi magambo abingizi nyabo basabira abandi amahoro abingizi nyabo basabira abandi kuyirwa neza abingizi nyabo bavuga ineza imbere y'Imana nijwi rivuga ngo duhagaze mu cyuho shoreje kuri iri jambo rya nyuma abanzi babarinzi batatu twasubye mu gitabo cya Nehemiya undi munsi zagitondagira ndagikunda ubundi ikintu cyantangaje kamvuga babazisoza abambere n'abayuda ngo ibishingwe byabaye byinshi niko mwabyumvishe barimo basana zangika ibishingwe barwana intambara y'ibishingwe none ngo agiye kureba abona abantu bose babaye demobilize muzi Yuda mu buhanuzi Yuda mu bahanuzi bivuga amashimwe yabivuzeho umwanzi wa mbere w'abanyamasengesho nukubura kw'amashimwe si amasengesho make ni amasengesho atarimo amashimwe
ushobora gusenga ukamara iminsi 2 uhaye usaba. Igihe cyose ukirimo uhaye usaba, turahagaraho Imana yakumva neza. Biravuga ngo Imana ngo iba mu masimwe y'abana bayo. Ahandi hose ziyatemberera, ariko igira icicaro mu mashimwe. Iyo tugeze mu masimwe, abayuda bwari ubwoko bushinzwe gushima Imana. Itangiriro 29:35 haravuga ngo asaminda ngo abyara umuhungu ati ubu ndashima Uwiteka, ngo abariyo mpamvu amwita Yuda. Noneho Yuda agumura abantu, arababwira ngo tibishoboka yuko twakora uyu murimo kubera yuko ibishingwe byabaye byinshi. Abarinzi bishwe no kunungunika, bishwe n'amaganya. Abandi bageze kuri ibi, abandi barashubijwe, abandi Imana yakoze ibi, abandi babonye visa, abandi barubatse, abandi babonye za ministeri. Wowe n'abandi mupfanike hari uwo murushanwa ba ni mukubwira abantu niba waravuze biza. Kabunda yagiye muri Amerika afite imyaka 80. Ndibigutera ikibazo, utinde imbere y'Imana wishima, igihe nikigeri zagusubiza. Umwanzi wa mbere na mashima, uwa kabiri takomeye ni umwanzi waruzwe. Bire yavuze ngo hariho abantu ngo abanzi bacu. Abayuda bagiraga ngo itsinda ry'abanzi ba Nehemiya. Abangaba ntibagoye, baranazwe. Buri umwanzi mubi n'utazwe. Umwanzi uzwi nka Sanibalati na Tobiya nage tibatinye, abo nta kibazo. Abo ngabo yagombaga kubamenya kuko yaranabazi. Dore abagatatu ni nabo bagoye, ariko ngivuze kuri abakabiri abanzi bacu sabantu bayumbe beza mwe. Abo turwana sabambaye inyama n'amaraso, si umugore wa so wanyu, si nyogosenge kubera yuko akanyareje ashaje, si wa muntu ubona ukabona arasa nabi kumva yuko n'umutima usa nabi. Si bo banzi bacu, abo turwana. Haleluya! Sabambaye inyama n'amaraso, ahubwo turwana n'abaprezipote n'amadomination n'ibintu by'ahantu ho mu kirere. Ntuzajya gusenga ntukajya ujyana nyoko wanyu mwizi, ni muto. Mana yigeze kumbwira ngo hari igihe nigeze gusenga ikintu numva kitagenze neza, sengera umuntu. Kera ngira ngo ni muri 2002 Imana irambwira ngo wose umwanzi uyu nguyu yovaho, hoza intambara yo mu rugo iwawe niyo yabikomeye. Igikomeye urebe umugambi w'Imana. Hari ibintu biza kugira ngo tube maso dusenge. Igisirikare kibi buriya ni igisirikare cyadamaraye. Iyo ibintu byose bimeze neza bahongotse, barya ibyo bashaka, bafata byeri bakazijyana mu ikambi, biba byapfuye. Abahanuzi benshi n'abakozi b'Imana benshi tibaza abanzi babo. Kandi Satani iyo yaguhisha umwanzi wawe urwana nabi. Abanzi wa gatatu, fata bino bitabo ngo n'abayuda baturanye n'abanzi bacu. Mbwirira umunyamasengesho ngo hari abarinzi duturanye. Yego, hari abarinzi duturanye ariko babanze nibo babi. N'abantu batwishe batari abacu. Buriya amabanga y'abayumbe azavugwa henshi, ntavugwa n'abapagani, ntawumuhurira. Avugwa n'abantu babihishemo, avugwa n'amatsinda y'abagumutsi ababamo, avugwa n'amatsinda y'abantu batahindutse ariko bishishe muri mwebwe. Iyo mugiye mu nama mugira ngo muri kumwe, bagera hanze nibo nicyo kibazo, nibo bagomba gushamburiwa. N'abantu barimo batarimo, n'abantu dusa n'abari kumwe tutari kumwe, n'abantu bamenya amabanga yacu bakayajana hanze, n'abantu bazana isi bakayitwinjiriza. Hari uwavuze ngo isi yinjiyemo. N'abantu biziza isi mu kiyumbe, bakinjiza isi mu banyamasengesho, bakinjiza isi mu itorero. Abo ngabo bari hanze n'indani, bari mu itorero no mu kabari. Ubuje naravuze ngo hari abana n'abakobwa basigaye bamwe inzoga, umuntu aranyereka ngo nari ngukunda, ngo wagiraga inyigisho nziza,
ngo none ngo kuravuga ngo bakobwa bazanywa inzoga none ikibazo ni jewe cyangwa nabazinyoye hariho navuze mu izina hariho navuze mu izina muhaguruke dusenge mataifa yote niyarya nasigaye uko izi ndirimbo zindi zose zaririmbwe narikiri ahandi ninde muntu woyitera neza niba ruboneka niba ari Alexa kiri hano niba ari wa musore nyine wari wayiteye mutambuke dusenge icyo kintu dusenge ngo Imana idufashe twere imbuto mu bana nituzajya tuvuga umuyumbe tumwiratane twese nituvuga perezida wacu tumwubahe twese ntabari twebwe tuja kumuvuga mu kabare ntabari twebwe tuja kumuvuga mu bapagani hari abantu bataje mu kiyumbe kubera ibyo muvuga mwicaye ku ruhande tuzamura ibiganza turi mu ndirimbo twese